5, 4, 3, 2, 1, ¡va! San Bartolomeu, salga da línea de chegada. San Bartolomeu, salga da línea de chegada. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡va! Por usos cesantes do Grove, baliza 4, en Marín, en Vilaxoán, baliza 5. Do Grove, baliza 4. Hostiazos, ¿verdad? San Bartolomeu, salga da línea de chegada. San Bartolomeu, salga da línea de chegada. Continuamos coa categoría juvenil masculina na que os terceiros clasificados foron os componentes da tripulación de Tirán. Segundos clasificados os remeiros locais de Anegrove Club de Remo. E os gañadores da categoría masculina juvenil foron os remeiros de Chapela.